Nekada davno, u dalekom kraljevstvu, živjeli su kralj i kraljica koji su žudjeli za djetetom. Svaki dan sanjali su o maloj princezi koja će ispuniti njihov dvorac radošću i smijehom. I jednog čarobnog dana, njihova želja se ostvarila. Kraljica je rodila djevojčicu blistavu poput jutarnjeg sunca. Nazvali su je Ruža jer je njezina ljepota bila nježna i očaravajuća poput ruže u cvatu. Kralj i kraljica bili su presretni i odlučili su prirediti veliku proslavu kako bi dočekali svoju dragocjenu kćer. Pozvali su sve plemiće, dame, pa čak i mudre vile kraljevstva. Bilo je 12 mudrih vila, svaka je nudila prekrasan dar princezi Ruži. Jedna joj je dala dobrotu, druga ljepotu, treća hrabrost i još mnogo čarobnih blagoslova. Ali bila je jedna vila, 13, koja nije bila pozvana. Ljuta i zaboravljena, pojavila se iznenada, a oči su joj blistale od bijesa. 13. vila ljutitim glasom: Na svoj 15. rođendan, princeza Ruža će ubosti prst na vreteno i pasti u dubok san iz kojeg se nikada neće probuditi. Svi su bili uplašeni, ali posljednja vila, najljubaznija od svih, ublažila je kletvu. Dobra vila nježnim glasom: neće umrijeti, već će spavati 100 godina dok je poljubac prave ljubavi ne probudi iz čarolije. Godine su prolazile, a princeza Ruža izrasla je u radosnu i znatiželjnu mladu djevojku. Ujutro njezina 15. rođendana nešto čudno i čarobno trebalo se dogoditi. Godine su prolazile, a princeza Ruža izrasla je u radosnu i znatiželjnu mladu djevojku. Ujutro njezina 15. rođendana nešto čudno i čarobno trebalo se dogoditi. Popela se zavojitim stepenicama, svaka stepenica je tiho škripala. Na samom vrhu pronašla je malu, prašnjavu sobu u kojoj je starica prela nit na vretenu. Znatiželjna, Rosa je pružila ruku da dodirne vreteno, ali odjednom se ubola u prst. Znatiželjna, Rosa je pružila ruku da dodirne vreteno, ali odjednom se ubola u prst. I baš tako, princeza Rose je pala u dubok san. Ali nije bila sama, magija se proširila dvorcem. Kralj i kraljica, sluge, životinje u dvorištu, štale svi i sve je zaspalo. Vani je čarobna živica od trnja brzo rasla, obavijajući dvorac poput tvrđave, tako gusta i visoka da nitko nije mogao ući ili izaći. Dugi niz godina dvorac je ležao tih i miran, skriven iza živice od ruža. Ali priče o usnuloj princezi proširile su se nadaleko i mnogi hrabri prinčevi pokušali su probiti zid od trnja. Nitko nije uspio sve dok jednog dana mladi princ nije čuo priču i osjetio kako ga srce zove u dvorac. Baš kad je 100 godina završilo, princ je stao pred živicu i istupio naprijed i dogodilo se nešto nevjerojatno. Trnje je omekšalo i procvjetalo u ruže, dočekujući ga poput čarobne zavjese. Tiho je lutao, zadivljen usnulim svijetom oko sebe od ptica koje su tiho sjedile na krovu do kuhara zamrznutog usred miješanja u kuhinji. I onda je, konačno, stigao do stepenica tornja. Penjao se sve više i više, dok nije pronašao princezu Rose kako leži na mekom krevetu, mirna i lijepa u snu. Princ se sagnuo i nježno je poljubio u usne. Rose polako otvara oči koje sjaje životom. I tim poljupcem čarolija je prekinuta. Rose se smiješi i sjeda svjetlost ispunjava sobu, cijeli dvorac je ponovno oživio, kralj i kraljica otvorili su oči, životinje su se promeškoljile, a ptice su počele pjevati. Rose i princ sišli su niz stepenice ruku pod ruku, srca puna ljubavi i nade. I ubrzo se kraljevstvo radovalo velikom slavlju ljubavi i novih početaka. I tako su princeza Rose i njezin princ živjeli sretno do kraja života. Priča o magiji, hrabrosti i istinskoj ljubavi koja cvjeta zauvijek, baš poput ruže. Hvala vam što ste se pridružili priči o uspavanoj ruži. Zapamtite, svaki trn ima svoj cvijet i svaki san se može ostvariti. Pretplatite se za još čarobnih priča.